ka Gakenke mu murenge wa Koko umugore akurikiranwe icyaha cyo kwica umwana wiwe amukubise umwase mu mutwe. Uyu mwana ahita yitaba Imana. Abaturage bari bamaze icyumweru barabuze inkoko zabo zisanga 15. Noneho umwana wiwe abwira abaturage yuko nyina ari we wiba inkoko. Nyina acyumva yuko umwana amuvuyemo akavuga yuko ari we wibye inkoko, arangije akubita uno mwana bimuviramo urupfu. Karere ka Bugesera nk'ahazwi nk'ahari kubakwa ikibuga cy'indege, abaturage bavuga yuko babimye ibyangombwa byo kubakwa ngo hagiye kugaragazwa igishushanyo mbonera. Ibi ngibi bikaba bituma abaturage badindizwa mu iterambere, aho bavuga yuko bajya kwaka ibyangombwa muri leta bakabibima bavuga yuko bagiye kugaragaza igishushanyo mbonera. Kugeza magingo aya ngaya ntabwo barahabwa igishushanyo mbonera kugira ngo babone uburyo bubaka kugira ngo iterambere ryabo rizamuke. Dore ko Muhanga kuri uyu wa gatanu Mukamutare Virginia wahoze ari gitifu w'umurenge wa Kibangu mu karere ka Muhanga akurikiranweho ibyaha birimo kurya ruswa, kunyereza umutungo wa leta, ndetse akaba yajyanwe mu rukiko rukuru rwisumbuye aburana ifungwa n'ifungurwa ruherereye mu karere ka Muhanga, aho ubushinjacyaha bwo bwavuze yuko agomba gukurikiranwa ari muri gereza, iwe akaba yasabwe gukurikiranwa ari hanze. Make y'amakuru nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Gakenke mu murenge wa Koko umugore akurikiranwe icyaha cyo kwica umwana wiwe. Dore yuko uyu mwana kugira ngo nyina amwice yabwiye abaturage yuko nyina ari we wabibiye inkoko. Dore yuko nyina ari igisambo yibaga inkoko akaza akazikingirana mu nzu. Uyu mwana rero yabwiye abaturage yuko mama wiwe ari we ubafitiye inkoko. Uyu mugore birangije akubita umwana wiwe kugera ubwo uyu mwana apfuye. Ubwo bugenzacyaha bwataye muri yombi uyu mugore akurikiranwe icyaha cyo kwica umwana wiwe yibyariye mu nda. Dore yuko abaturage bavuze yuko uyu mugore n'ubundi yari umugome, yahoraga kubita umwana wiwe nta n'amakosa yakoze. Dore yuko abaturage bavuze yuko uyu mugore bamukatire urumukwiriye cyangwa bamukatire urwa burundu bitewe n'icyaha yakoze cy'indengakamere. Dore yuko bamwe bafite agahinda abandi bafite amarira kuba uyu mwana yapfuye. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Bugesera. Abaturage batuye mu mirenge itandukanye ikorera ku kibuga cy'indege ho mu karere ka Bugesera bavuga yuko batinzwe guhabwa ibyangombwa byo kubaka inzu. Ibi ngibi bikaba bituma badindira mu iterambere, yuko bajya kwaka icyangombwa muri leta bakavuga yuko igishushanyo mbonera kitaratangwa kugira ngo babahereze ibyangombwa byo kubaka. Bavuga yuko ibi ngibi biri kubadindiza mu iterambere, hagaragazwa igishushanyo mbonera bagatangira kubaka, kubera ko bavuga yuko kuba batari kubaka bari guhura n'igihombo gikomeye. Hari n'abarwiyemezamirimo bahaguze bashaka kwazamura amataje, ariko babwira yuko igishushanyo mbonera kitarakorwa, bababwira ko bari bategereje bihanganye. Dore yuko harimo n'abahawe indishyi bitewe n'uko ikibuga cy'indege cyakoze ku masambu yabo, aho basigaranye bakaba basaba ko bahubakwa, ariko bakaba babuza kuhubaka bitewe n'uko ikibuga cy'indege kitararangira. Biri kubera mu mirenge itandukanye ikorera mu karere ka Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Muhanga. Mu karere ka Muhanga uwari gitifu w'umurenge witwa Mukamutari Virginia yaburanye ifunga n'ifungurwa. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Muhanga. Mu karere ka Muhanga uwari gitifu w'umurenge Virginia yatawe muri yombi akurikiranwe ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta. Dore yuko n'umunsi yaburanye mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga aburana ifungwa n'ifungurwa. Dore yuko ubushinjacyaha bwavuze yuko uyu mama yakomeza gukurikiranwa afunze bitewe n'uko atagera hanze agasibanganya ibimenyetso. Ubwo yasabaga yuko
yakurikiranwa ari hanze, ndetse ubujurire yongeye ajurira ifungwa n'ifungurwa. Nihagira ibindi bitangazwa tuzabibamenyesha. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mwari muri kumwe mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'Inkorogoto bakora rugakonko, narimerereye mu karere ka Muhanga ndetse no mu turere dutandukanye tugize umujyi wa Kigali. Uwakoze subscribe uw'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Ikindi nongeye kubasabira kugira umunsi mwiza, icyumweru cyiza, weekend nziza. Abadivantiste bajye gusenga amahoro kandi basubizwe. Abantu babuze ibyo kurya, Imana ibahe ibyo kurya. Abantu babuze akazi, Imana ibahe akazi. Kandi ikindi, Kidasamura n'ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tubafitiye n'itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Ndababwira yuko Kidasamura TV Rwanda iri tangazo agiye kubabwira riraza gutangira ejo mu masaha ya saa 2. Filimi yitwa Umutima Umenetse dusanzwe tunyuza ku yicano yanyu dufatanyije nge namwe. Iyi filimi izasohoka ejo mu masaha ya nimugoroba. Nyaboneka abanyarwanda abanyarwandakazi, iyi filimi muyitere support kuko neshoyemo amafaranga angana n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Dore yuko iyi filimi neshoyemo amafaranga menshi cyane. Mumfashe iyi filimi tuyisupporting. Murakoze cyane.